Simple English Mizo YouTube channel tang le Facebook page tang research sungin kalau lom fe ka chu tu na hianin pakhale pakhat kan impiak na hianin lo theilowa kan man thin chu zo na hi ani he video hi en chuak ani chuanin sap tungin zo na hi CMT anga ti chuanin mi in an zo na chepo fia takin I hre thiama ti chuanin I chang thiam bok don ani video masalama khanin do le is zo na atana mandan kan zir to ni kha tuna hi chonin dos das le arer manga zo na siam tan kan zir ho to na ni kan hriat fia thai zok nan va phi chinia han then le phok tai la apakhana tan chonin main fa pania apani na tan chonin verb to be ani main fa patan chonin take sit tiếng chi te chen tam tak polo mani ti chuanin heng va phianin thil adu na soina te thil ti soina ani fekani ti chuanin verb to be tan chuanin is are was were te po ani heng te hianin thil ni na hi a soyani tuna chuanin are hi conserving deuh don ani engtin nge are hi so na ta na kan man don ti kha consider don ani dasi subject atlem main verb zo na hianin manthin ani voi khatin close non leang das hi subject atlem main verb zo na manthin ani tin arer hi subject atam ni na soina kan mangthin ani are hi subject atam ni na soina kan mangthin ani entiona ka chhop cho hian refia zual turin atan puidon che ni he sits on the chair. He sits on the chair. Ni chuanin chair chunga athu chair athu kan de chu mi so chuanin chair athu em kan ti chuanin does he sit on the chair? Does he sit on the chair? Sit a s hi kan paya he ta hianin dos does kan mang ani ti chuanin she eats dinner. She eats dinner zanria ai tina ani she di chu mai che ai o soina ani ti chuanin zanria ayem kan ti du chuanin does she eat dinner? Does she eat dinner ani mai ni ti chuanin apathum na tan chuanin a monkey climbs on the tree. A monkey climbs on the tree. Ni chuanin zong te hi thingkung chunga alon zong te thingkunga alon ti na ani mai ni ti chuanin zong te thingkunga alon em kan ti du ani chuanin does a monkey climb on the tree? Does a monkey climb on the tree ani mai ni chen verb to be ni na soina tan chun arer conserving don kan ti kha they are smart. They are smart an fingfel hle mai ni ho chuan fingfel hle mai ti na ani chun ani ho chuan fingfelem ti kan zo du ani chuanin are they smart? Are they smart ti hianin kan mang thei ni arer kha ama kan da mai tur ani ti chun you hi ani ti mi pakha soina pokan mang thei ti chuanin ani ti nan atam soina po kan mang thei ni ma se you chu you is samang thei lowa you are hi kan mangthin ani you're crazy di chu I ti na ani mai ta di chuanin am tin chun are you crazy? Me am ti na ani ti chuanin the dogs are faithful ti chu ui te chu an rin om ti na ani ti chun ui te chun rin om em tia zo na kan zo du ni chuanin are hi ama kan da subject mai are the dogs faithful? Are the dogs faithful ti ani mai ani irin ai al dei tro dal tu mi alawa kan soipur pur thainan le midang zir tir thai tur khopa kan thiam bel sok nan example dang ilo zir ho leng my mother sings a song kanun la asa does my mother sing a song kanun la saem tina ani mai ni ta hianin ama dos das tel to fang sing singa hianin s telangai to lo ni my mother is lovely. My mother is lovely.
kanu chu adu om tin ani kanu du om em tia kan zo tu ani chuanin is my mother lovely, is my mother lovely. Ti chuanin number pathum na tan puya is my friend, puya is my friend. Puya chu ka thian ani, puya chu ka thian ani em tia zo na kan siam du ni chuanin is puya my friend, is puya my friend ti pon kan zo thai ani. Khiang oya sleeps, khiang oya sleeps, khiang oya amuhil tina ani ti chuan khiang oya muhilem tia zo na kan siam du ni chuanin does khiang oya sleep, does khiang oya sleep kan ti tur ani sleep a hianin s kan bel to tur ani lo ti chuanin apanga na tan chuanin Remy listens to me, Remy listens to me. Omje chu Remin min ngai tha ka thu soi emo ka thil soi kha min ngai tha ti na ani ti chuan Remin ka thil soi emo ka thu soi kha min ngai tha em tia zo na kan siam du ni chuanin does Remy listen to me, does Remy listen to me, does Remy listen to me tin zo na kan siam thai ani. Han khai khom don taila sabtong zo na siam na kan man tam em ti chu do are does is te hi ani dio du le arer hi subject atam zo na siam na hianin manthin ania ti chuanin does le is hi chu subject atlem zo na siam na manthin tur ani. Subject ti omzia chu kan thu soya thil ti tu kha ania olsam taka kan chin chia du ani chuanin sentence thumal ma saber kha wa ma mi song kha anni kan chin chia tla tur pakha chu I le you hi atam fap do do nen man kop thin tur ani. Akharna tan example claim lo zep le lok ila I know you ti chu ka hria che ti na nia ke na do no ti chu hria ti na ne hi main verb ani ti chuanin chi kan soi tang khanin I chu atam nen kan mangkop thin tur ani chuwang chuanin does ni lovin do I know you ka hria chem ti na ani ti chuanin you eat mango, you eat mango ti chu thai hai I ai ti na ani ti chuanin thai hai I ai em tia zo na kan siam du ani chuanin do you eat mango, do you eat mango ti mai tur ani ti chuanin apathum na tan she is mine ama so kata ani tina ani ni na soina is kan mang ani ti chuanin ama so kata ni em tia zo na kan siam du ni chuanin is hi subject ma she ma a hianin kan da mai tur ni is she mine, is she mine, is she mine ama so kata ni em tina ani mai ni ti chuanin the cats are lazy, the cats are lazy zo te so an thachia tina ani zo te so an thachiem tia zo na kan siam du ni chuan ni arer hi ama sapera kan ta mai tur ni are the cats lazy, are the cats lazy ti mai tur ani chuan atop ber apanga na tan chuanin Voni bites you, Voni bites you, Vonin ase che tina ani Vonin ase chem tia zo na kan siam du ni chuanin ta hianin subject atlem awang hianin does Voni bite you, does Voni bite you ti ani mai ani. Video top thlenga min thlir sak van kalom taksen ni he video hi tha iti zong te nia ilo hlok pui ni chuanin he ka YouTube channel hi milo like a milo subscribe saka ti chuanin mamo tur anga I hriat I thian te emo yu naw te hna he video hi milo share sak ve ngei turin ka som che ni video danga kan mule thoi don nia bye bye.